thutha mabazu kuria thutha geithia uguo. Thank you so much. Tatia geshoka Nyeri hedi atigire muthukite uguo ndiatigite ginya muna kamatia chini Gratishe tone madara inywe mwadisha na maumera na njera njega ndakena muno ni kwenda Kameme na ndirikarete uguo ngaigua tatotogoka tatutagoka no Joy Minas Limited maraiga no ginya toke guku ni mwakena wapi nduru ya Kabagara koguo mathaa megukinya hau no kumucokeria ngatho na kumwira riu niki uranguthira switi ati acha ujinga wewe ukikula bangi unakula huko peke yako huko kula dawa nitakupea unga. Haya, thank you so much. Koguo mwathe matukaine taroga mutu anakula dawa huyu tutampatia rehabilitation. Unataka kwenda rehab? Utaenda rehabilitation. Si tukasaidia huyu. Kwa hivyo mnamjua? Anakula dawa. Huyu mimi nitapatia Governor Kahiga, tutapiga rehabilitation. Vijana wetu wanakula dawa na apatiwe reflector jacket. Anaitwa nani? Oye kaida kinyana ihe. Ate chizi. Ingashia na. Wewe si chizi, usijali. Nitoko Muhammadu anayeogethie rehab. Atasaidika, si ndio? Nitoko muteithia ne wito. Kwa hivyo twathie duka-ini tuga form ni Kabaga. Form ni nini? Lakini nataka tunakupeleka rehab moja kunidara. Aende hivi atoke hivyo kidogo. Tuko kwa hewa. Tashindikana kuna chizi anadara mimi. Asante sana. Ni hau ni hega mugucio guo thi bado nego kunyago kidogo. Ucio guo thi na hau nigatha turute wira. Koguo ni ndakena muno. Na riu mutu ndi naguo. Mwe tayari kuria mutu? No twambe tuiguane. Mandrathi kondo mukenda kugeragero. Mutu ndi na muingi. No he kiharo mwanjira. Kiretwo DEP. Nemokioi. Muslim Primary School. Rori yanyu ni itira mutu hau. Na mutu ucio ambere ni twaheo ni mwashimiwa Deputy President Rigathi wa Gachagua. Wapi nduru ya Rigiji? Na ngeigua wapi nduru ya Rigi? Very good. Na githe mutikendete mwashimiwa wanyu. Na ni moigua wega inywe mwena DP. Ni twaheo mutu ni mundu gwitwo Waziri Moses Kuria. Ni moe mundu gwitwo Moses Kuria. Ni mwendete. Thank you so much. Onake ni atuhe mutu na wekuo mundu gwitwo Kahiga. Governor wanyu Kahiga mweshimiwa. Thank you so much. Na makeria twarikia. Ndero ni ndagika 3. Ithe tiguo. Na ni ngwenda gucokeria OCS wa guku ngatho wetagwo Dave Alangat. Nego tuhe nginya security. Nigetha mutu ucio tutigane twagayana. Mundu ariinuka na metu ena 5. Na githe ndo hoye kuhingira mwari. Na githe tiguo. Ona Kabagara ni matuhe mutu muingi muno. Koguo ni turacokia ngatho. Wapi nduru ya Kameme? Ni mwendete Kameme? Wonama. Ni muthikagiriria gatonye. Wonama. Ni mutira mukunya. Riu aracama Kabagara. Wapi nduru ya gatonye? Pastor Ben. Ni muthikagiriria Pastor Ben. Ego ni wathoita. Egathaira Dennis. Egoda wetokata. Na Saimo. Nginya Makagari. Ebuzima mzima. Ewako iwadirago. Nginya Mohoro wa Jiko. Na Joguya wa Shira. Na Kamresh. Na Wagojiri. Wapi nduru ya Kameme? Haka ni Kameme. Thank you. Ana mundu gwitwo Manyari. Ithe tiguo. Riu ndirenda tuinirwo tondu handiro na heha inamu. Tutirenda gute mahinda. Tikarege. Ngiri na ini. Tokere na Karago. Tokere na Karago. Tokere na Karaiko. Tokere na Karaiko.